Nti mame sanda wasese oguso share Adom TV said de kan e de atudwama no agudie mu nsem e na sabre yaboaboa no na mede ehon komon so ena no ena beto dwase team no empanifo kire se nka omo no donkomi na se ton anesa but ne boboko no ewura owura friend no John eye Henry e de beto dwase enya de se team no omo elton biem na se papai wono ena Liverpool team no ne dia Wachese isede ekurase waka nanso wonweye omo aneka so mo ton ba isede enya de se omekoso aton boboko ni biomtia no so eye enkomo kakra apiemu a enawie so mede emunchiemu no mede emao yensan enkuye ni me na yenhwe transfers enkomo a eno so apiemu kakra na memfa eno so bi nso no memfa embroide a na se nedia elpa edifree eye Manchester eye United asye ene se empenifo eguso ehwese womenya striker woye osintawe pa na ono ebetimi aginamo abono modern edama boboko no na mpacho yesi target no akoye abrantie frɛ no Victor Osimhen na se Napoli obekaya wo mu abrantie we se de ye ka striker ogina ne nanso pa ewo Europa untimi nka enja Nigeria ni ewom na se wo hye goals no toto ntena no enti ene omo so edna aye target pa acheso mo hwese ono so ebetimi aba na wabesi akan enso ede amount so far no wo hwe 19 goals and a Brighton ahye ewo 23 matches awabo na se utum se wani mpa enya dia eda form enti no omo hwe nim se omo so ensa ebetimi aka no na ndey wono so etimi abepie mo ewo ahyewa sabre mede eno so ehonkomo no mede eno so ebro ukọ Manchester United ahye ya wom se said their team no aya kondo na ne United bobo a o ye nkrata adwuma krade a utimi kono eye Rashford to score player to score no akọ Marcus Rashford obam 20 minutes na akakra no behye na de ajusika na se mpanifo hu se team no aya kondo pa etenedia eba ne se ticketa ye de kohwe ball no omotom a oma no be se 5% increment aha ne ye teso aha se oje 10 cedis square se bomo de se ball ne hwe na edene enti ebeya je 5 cedis but when uko Manchester United asye ya omo chese team no aya kondo pa enti no omo ede sikani bi mom aiden aka ho sebeya eno so ebetimi akonkan enso honom ma memfa we entudwa emfa emao na yenhwe se de no ma atie ewo Chelsea asye ya Chelsea supporters no dodo na hwese nka papai epenifo bebo ni nkonsa Graham Potter sem na meken wono ene head coach Edma Boboko no nka dodo na ehwese ene toboli ne mpenifo se de akoidie nanka ebeya nka omo empam no nanka onfane ni enchiemo na so nei entia epa ene se mpenifo chese wo munye krado kra se openi no ye ba be woni nkonsa o da bi tam nso ye ebia na embre bi beba de ba sesie pa de trust ne ni gidie ne ade ni nyina no ewu ni mu se ono a ene betimi akonkoden ede amaboboko no ntine nyade se obia ede ne nsa eba abeka no ntie no ene nkomo kakra ene eye abusuafo edigya me amede ehon nkomo so mede ejao midin ede Cobblestone okumankra pako amaka ensuroja adura enwono numero 1 she